Bu kishi aytadi 6 santimetrlik men 6 santimetrlik жүзігini көрелетмін. Мына сен бізге дейхандарымыз, дейхандарды көтерелі, мөмелі бақтарды өстірелі дағыты. Мына экспорт. Мына баяғы бүгінгі біздің меншік айтпайды, трепеніз деп. Бірден бір ушул мынакей мол бақты қылсақ болады. Анан кеңейтебиз дагычы экспортко канча миллиондогон тонна болсо ошентип жак болот да. Конечно. Biz sizgende sene bu şey aytkandı biz önde bektireyik dedim maqsadda kelganimizda bir emeyiz. Yok, hazır mende çoğun bağlarımız var. Bu endi kichine mende eksperimentalni bağlarda, o jangirda tortolib, çoğun bağlarga borib, masalan, o'sha bog'ni ichida yurib kerak bo'lsa mende o'sha yerda Bunday qiladi. O'sha Xudoy bilsa bunday qilsak ele bo'ladi da. Buni men rekordga жеткирейин. Ошол кийинки күн жакшы болсо, күн жакшы болсо, ошол жерде 5-6 дейкандарды дагы, мисалы, лелектен чакырталы, Семинарыңыздан қоса. мини семинар, мини семинар кылат да, сенер да келгиле. Ошондо чоң болот го дейм да, аябай чоң болот ошондо. Анда билип жүрө. Аман болсо, жакыртал касалы. Телефонду алып турун. Telefon ama ortada bulanır bolacak. Bizim basıttıram ya ben köntemde biraz da karavay basıttıram. Siz deykan olamsız ha. Deykan iş kılganda telefon, керек болса қосаға месен жырғанат да. Шоу ертеге чилип кетесиз да. Ошон үчүн мен жөн айткан. Айтамынса кечинде болсо бир голосовать чакырсаңыз биз Galatasaray tasarma только telefon kılar. Karın. Ha? Manda kılar, mana WhatsApp ha. Ekta WhatsApp'ım var. Manda kılay, man ne принятыны kısan karın. 4000 сообщение var. 4000. Bana bugünkülerde özünü göreyim kanka, bugünküler. Vardır işte yakıştırıp kanka, oturtamam üzüven. İş bakın seni. Ya o sondan üzüven. O son için zarı adamlarga demek, kılayerciler, yok sen de adayal bolasın, yok ben de adayal bolam, akıl alam. Yaxşı. Süleştik anda. Farkın yeter. Mayli. Taksir sizге рахмат.